errorentzat. Prest, Lier erro. Venga, Eric, tranqui, como antes aquí. Lurra. Saio ona. 23 kilo, burdin pisuan laguntzaileak, kultxolari horretzat berarentzat. 2 minutu ditu. Lurra. Saio ona. Laguntzaileak 25 kilo, burdin pisuan. Prest, Lier erro. Saio txarra, txalo bero bat. Laguntzaileak, izan izuen burdin pisuan, 27 kilo, Lier errorentzat. Prest, Jakes Etxeberria. Barkatu batiz. 27 kilo burdin pisuan. Segitu bat. Lurra. Saio ona. Zenbat joan den? 30 kilo, burdin pisuan. Pultxo gari honentzat berarentzat. 2 minutu ditu. Prest, Jakes Etxeberria. Ganaret. Ganaret.
Lurra. Saio ona. 32 kilo gurti pisuan, Pultxo Darianentzat berarentzat. Prest, Jakes Etxeberria. Lierrek 2 minutu ditu. Hace falta. Saio ona, txalo greba. Laguntzaileak, 35 kilo gurti pisuan, Jakes Etxeberria. Prest, Jesus García. Hogeita hemezortzi kilo gurti pisuan, Jakes Etxeberria. Saio txarra. Errepikatu egiten du. Pultxo Darianek 2 minutu ditu. Va, que sí, venga. Fuerte el duda, listo. Vaya con otro día. Zemaren laguntzaileak 42 kilo gurti pisuan, Jakes Etxeberria. Jesus García.
Pultsolari honek 2 minutu ditu. Saio txarra. Laguntzaileak 45 kilo urte pisuan, Jesus Ru García bentzat. Prest urtzi luxarra. Lurra. Saio ona, zenbat hori. 50 kilo urte pisuan, Pultsolari honek bere bentzat. Minutu ditu. Lurra. Saio ona, zenbat Jesus. 55 kilo urte pisuan, Pultsolari honek bere bentzat. Descanso egongo da, o denbora egongo da berotzeko bidenuako? Señor de la mesa. Señor de la mesa, lo que los entrenadores Señor de quieran. la mesa del mesón de la Patri. Lo que los entrenadores quieran. Zen nahi dezue. Tipo, a ver, no la pasen. Hauek geldi daude. Cinco minutos. Abioa eta kargatza txartu artean 5 minutuko atsedenaldia egingo dugu berotze duan izateko. Saio txarra, txalo bero bat. Laguntzaileak 70 kilo urte pisuan urtzi luxarretarentzat. Prest Ekain Etxeberria. Hau txak, sartu behar.
Saio ona. Laguntzaileak 74 urte pisuan Ekain Etxeberriarentzat, prest Urtzi Luxarreta. Saio ona. Laguntzaileak 75 kilo burdi pisuan Urtzi Luxarretarentzat, prest Ekain Etxeberria. Saio ona. Laguntzaileak 75 kilo burdi pisuan Ekain Etxeberriarentzat, prest Urtzi Luxarreta. Saio ona. Laguntzaileak 78 kilo burdi pisuan Urtzi Luxarretarentzat, prest Ekain Etxeberria. Saio ona. Saio bat. Laguntzaileak 78 kilo burdi pisuan Ekain Etxeberriarentzat. 70 para el niño, que dice que quiere comer. Venga. Laguntzaileak 70 kilo burdi pisuan Ekain Etxeberriarentzat. Borrazas que Borrazas no, que es más. entonces que le quite este. A ver. Si la tenés en una nueva, Hondo Santuario. Hay que darle fecha a eso, Fuerte, ¿verdad? Saio ona. Esan bezala, 5 minutuko atxeretan egingo dugu, kargatze altxatze berotzeko. Beraz, 5 minutu barru egingo diogu txapelketa. Tenemos un pequeño descanso de 5 minutos para calentar en los tiempos y transcurrido ese tiempo continuaremos con la competición. Laguntzaileak 15 kilo barramenean Julen Silvanetza.
minutu bat txapelketa berriz hasteko, un minuto para dar para volver a reanudar la competición. ¿Para qué? Para que no se pueda. A que no le muerde. Llegar así, eso sí, pero morder aquí no. Jueces a sus puestos. Apaña de acción tokietara. Laguntza egin hamabost kilo burtipizua Julen Silvanentzat. Prest Erik Esposito. Pero esto... Hábito charra. Hori... Ikizta da zezan, así que no se va a tener este aquí. No, hasta ahora no me cago. Ratxa txapean ekingo diogu. Hamabost kilo burtipizuan Julen Silvanentzat. Prest Erik Esposito. Saio ona, zenbat danen, 18 kilo, burtipisuan, pultxolariarentzat, berarentzat, beraz, 2 minutu ditu. Saio ona, 20 kilo burtipisuan, pultxolariarentzat, berarentzat, Prest Erik Esposito. Saio txarra, txalo bero bat. Pultxolariaren bukatu dugu. Laguntza ezak, 25 kilo, burtipisuan, Erik Esposito bezak. Prest Lier Erro. Erikek pisu gehiago eskatzen du, 28 kilo, burtipisuan, Erik Esposito bezak.
Gero danak horregi mugitu eta Eso es. Empuja con las piernas, Vale, aguanta. Nora! Saio ona, Zepadanel. Hogeita hamairu kilo burdin pisuan, Erik Esposito, Javier Erro. Mala leche, Mira para arriba y salta con la mano. Nora! Saio ona. Zepadanel. Hogeita hamabost kilo burdin pisuan, Kutxolariarentzat berarentzat. Minutu ditu. Prest, Javier Erro. Borja! Javier pisu gehiago eskatzen du. Prest, Javier Erro. Hogeita hamabost kilo burdin pisuan erikentzat, Prest, Javier Erro. Mala leche, Eric, venga. Cárgala. Dale, dale. Eric, salta con las piernas, Saio ona, txalo beroak. Laguntzaileak 40 kilo burdin pisuan, Javier Errorentzat. Prest, Jaki Etxeberri. Genio, Punto feudal, cambio de ritmo, tatilla, Lasai, oso, alto lasai. Azkeneko saltoa, perfecta. Geldik, Lasai, geldik. Nora! Saio ona. Zepatzen oker. Berrogeita hiru kilo burdin pisuan, Kutxolariarentzat berarentzat. Prest, Jaki.
Jaques Etxeberriarentzat. Prest bi errego. Saio ona, laguntzaileak 46 kilo burde pisuan Lier Errorentzat. Prest Jaques. 46 bai. Laguntzaileak 48 kilo burde pisuan Jaques Etxeberriarentzat. Prest Jesus García. Saio ona. Zenbat? Berrogeita hamaika kilo burde pisuan Jaques Etxeberriarentzat. Prest Jesus García.
laguntzaileak 55 kilo burtipisuan Jesus Garciarentzat. Prest Urtzi Luxarreta. Komentzu guztiak katxoki. Barriaz, eta... Errestazuna hori. Listo, na. Da, beste txubiak ere. Nora! Saiona. Zenbat, Jesus? 60 kilo burtipisuan pultsolari honetan benarentzat. Urtzi. Jesusek pisua jarrika dagoenean 2 minutu izango ditu. Nora! Saiona. Hirurogeita bost kilo burtipisuan pultsolari honetan berarentzat. Prest Urtzi Luxarreta. Nora! Saiona, txalo bero bat, pultsolari honetan ere. Laguntzaileak 80 kilo burtipisuan Urtzi Luxarretarentzat. Prest Ekain Etxeberria. Hala izan ditu. 80 kilo 80. Bakatu. Saiona, laguntzaileak 80 kilo burtipisuan Urtzi Luxarretan barkatu, Ekain Etxeberriarentzat. Urtzik zenbat, Otiz? Prest Urtzi. Nora! Saiona,
Laguntzaileak, 85 kilo urtipisuan, 85 kilo zenbarra, Urtzi Lusarretarentzat, Prest Ekain Etxeberria. Saio ona. Laguntzaileak, 85 kilo, 85 kilo zenbarra, Ekain Etxeberriarentzat, Prest Urtzi Lusarreta. Saio ona. Laguntzaileak, 88 kilo urdipisuan, 88 kilo zenbarra para Urtzi Lusarreta, Prest Ekain Etxeberria. Saio ona. Laguntzaileak, 80 kilo urdipisuan, Ekain Etxeberriarentzat. Saio honekin amatuko dugu txapelketa honen lehenengo txanda. Con esta alzada terminaremos esta primera tanda de la primera jornada de liga. Saio txarra, txara beroa, beraz, horrekotik egin txarra mekita kanino dugu, eta hamaiketan ikingo dugu herri txapelketari. Estamos, Nacho! Eta mundilekin. Bai, baina sozial, amendazia, sí, ya.
Azkenean bateko onura beste bateko zati. Tenemos ahora gente que ahora no podemos responder y para que nos hagan una escuela expresamente escuela, pues claro, tener locales es que allí no son una es que os va a ayudar gastos de alojamiento luego estaba el capítulo tema del mandado no, lo de temas una pensión ¿qué tal? Son 4 barras por 4.000 euros cada barra. Quizás se ha cogido 4 juegos masculinos y 4 Estás pasado de moda. Voy para casa. No puede ser. Vale, si venía porque es muy salvaje, no tengo una persona que hacemos a la mitad. Ahora hacemos estamos en un equipación para tener una equipación para competiciones
Había otro capítulo que era equipamiento deportivo, selección y tal, pero que eso no va a haber esa Material de reducir toda la mitad. luego está el tema de monitor digital. Empieza a ser 100.000. Vale, en este capítulo lo reducimos en 20.000 euros y cogemos, por ejemplo, dos tarimas, sería 19 más 1.500. 21.000, entonces son 36.000. Y aquí tendríamos también otros 21.000. Sí. Calientan todas las articulaciones, todo lo que ya depende. Entonces, si ustedes pero bueno, el tema es que ahora sale la posibilidad, si se hace bien, lo hemos hecho bien, si sale mal, Sería para la tiene que ver con la igual que la Bigarren kotxaka con muzilak mesedez, hasiera con pisuak. Levantadores de la segunda tanda, por favor, pesos iniciales. digamos, aunque un tema que no sé cómo va a ser y suelen dar por esa redundancia esta prisa. Con lo cual quiere decir que tú también tendrías que tener tiempo de sobra para que... No, pero yo se lo puedo hacer porque yo tengo una reserva y tal, también porque podemos tener un número de personas y tal, y es una buena pista. A ver, pero digo que lo quiera hacer. No, pero ¿cómo va a ser que me lo toque? ¿Dónde está? Muchísimas gracias. La leche, Dios, me pusiste un compromiso de la leche. ¿Piensas que no tengo tiempo? No sé hasta qué fecha empezar a tener mis móviles de salud. Los que tengo cambiando, los tengo en la competición. Es que me puse
Sí que vale, como a ella le vale, ella tiene que hacer. ¿Cuándo es? El 2 de abril. En mayo. Sí, pero es que también la copa sí va a ser el 25, pero al final la copa es donde quiera. Y el campeonato es el 28. El 25. Pero no se sabe porque todavía Cargasco.
ahí ganó va a intentar a igual de marca llegar a los suyos, porque va a decir no, porque yo estoy ya los conozco, ya los controlo, ya los pues no, salen y no tiene la oportunidad. Ya no se quedó un miedo.
apretadita. Muy bien. Vale, no le metas muchas. ¿Hasta qué hora tenemos? Bigarrengo txantarekin hasiko gara. Isiltasun pizkat, berrogeita 12 kilo, Joel Antolirentzat. Prens Kalian. Otro del club. Lura! Altxaldi hori. Berrogeita 17 kilo mesedez. Dame, coger a uno y poner ahí para que se ponga a poner pesa. Berrogeita 17 kilo, Joelentzat. Isiltasun pizkat, mesedez. Silencio en la sala, por favor. Berrogeita 17 kilo, Joelentzat.
3, Kelian. Venga, Joel. Altxaldi ona. Hirurogei kilo barra. Kelianak kilo gehi eskatzen ditu, hirurogei kilo Joelentzat. Venga, Joel. Venga, Joel. Dale, Joel. Altxaldi ona. 73 kilo. Isiltasuna, pixkat, mesedez. García Babo. Nora. Altxaldi ona. 77 kilo, kirolari berarentzat. Tres, Andrés Rubino. Uno que pasa articulado, Kelian entrar. Altxaldi ona, 70 kilo, mesedez. 70 kilo, Kelian entrar, 3, Andrés.
Barra hori, kendu. Kendu barra hori. La tapa también, ya está con la cabeza. Hirurogeita hamar kilo, kerian entrar. Altxaldi balio gabea. Laro gutiko mesadez. Laro gutiko Andrés Rutillo Central. Andrés Asier Gallego. Altxaldi Ana. Laro kilo, Asier Gallego rentzat. Prest Pablo Lucero. Altxaldi Ana. Laro kilo, Pablo Lucero rentzat. Prest Horta. Pablo kilo gehi eskatzen ditu. Laro kilo. Laro kilo, Borja Bravo rentzat. Prest Pablo. Altxaldi Ana. Laro kilo, Pablo rentzat. Prest Andrés. Pasa máquina. Altxaldi Ana. Laro kilo, Andrés Rutillo Central. Prest Asier Gallego. Altxaldi balio gabea. Laro kilo, Asier Gallego rentzat. Prest Andrés.
Altxaldi ona. 85 kilo, Andres Entra. Andres Borja. Isiltasun pizka, mesedez. ¡Silencio! Altxaldi baliogabea. 87 kilo, Borja Bragorentzat. Prest, Ander Garatu. Altxaldi ona. 90 kilo, Anderrek kilo eskatzen ditu, 90 kilo, Pablo Bucerorentzat. Prest, azken. Laurogeita hamar kilo Asierrentzat. Prest, Borja. Laurogeita hamar kilo Borjarentzat. Prest, Pablo. Isiltasun pizkat, mesedez. Bukatu, Laurogeita hamar kilo Pablorentzat. Prest, Ander. Laurogeita hamar kilo Ander Garaturentzat. Prest, Imanol Victorias.
Nora. Altxaldi bero. Laurogeita hamabost kilo, Imanol Pidores Azar. Altxaldi bero. Kilo. Kilo. Imanol Ezan. Lau altxaldi hauen ondoren, neski amiara izango gara. Kilo barran, Imanol Ezan. Altxaldi bero. 102 kilo. David kilo Ander Rentzak. Altxaldi bero. 105 kilo. Imanol Ezan. Imanol Ezan. Isiltasun pixkat, mesedez. Altxaldi balio gara. 106 kilo. Euda 6 kilo, Ander gana teresa. 3, Josue. Alzati la guardia,
laguntzaileak, mesaren, barra aldatuko dugu, nesken barra jarriko dugu. 25 kilo. Laguntzaileak, 27 kilo. Utzi pila bete da, 10 barra. Hogeita 7 kilo, Mirari Makedarentzat. Prest, posible cruzada. Hogeita 8 kilo. Segidan. Hogeita 8 kilo, Usuerentzat. Hogeita 10 kilo. Hogeita 10 kilo, Mirarirentzat. Mirari Usuer. Hogeita 11 kilo, Usuerentzat. Jesús se tira, va. Fuerte, venga. Fuerte. ¡Grita! ¡Burra! Hogeita 12 kilo, Mirarirentzat.
33 kilo Usuerentzat. Prest, Ane Galarraga. Hogeita hamairu kilo Usuerentzat. Altxati balio gabea. 45 kilo Ane Galarraga. 49. Berrogeita bederatzi kilo Ane Galarraga. Berrogeita hamairu kilo. Berrogeita hamairu kilo Anerentzat. Altzaldiaren. Berrogeita hamasei. Berrogeita hamasei kilo Anerentzat. Prest, Garoa.
Joan. Laurogeita lau. Ano, medio pixka. Laurogeita lau kilo. Isiltasun pixka mesedez. Laurogeita lau kilo, Garoa Martínez entzat. Va, Garoa, va. Altxaldi baino gara. Laurogeita lau kilo, kirolari entzat. Laurogeita lau kilo, Garoa entzat. Venga, va. Fuerte. Altxaldi baino gara. Kirolari honek 10 minutu izango ditu.
Segundo lugar. Ahí duro, ¿eh? ¡Va! Laguntzaileak 75 kilo, epaileak hartu zuen partia. Epaileak, hartu zuen partia. Isiltasun pizkat, mesedez. Y 1,5 kilo. Y 1,5 kilo, Joel Entzar. 3, Kelian.
Lurra! Altzari hori. Hirurogeita hamar kilo. Hirurogeita hamar kilo, Kelian entzat. Altzari hori. Hirurogeita hamabi kilo, Joel entzat. 3, Andrés Rubio. Altzari hori. Hirurogeita hamazazpi kilo. Hirurogeita hamazazpi kilo, Joel entzat. Prest, Andrés. Isiltasun pixkat, mesedez. Hirurogeita hamazazpi kilo, Joel entzat. Prest, Andrés. Laurogeita hamar kilo,
Altxaldi hona. Laurogeita hamar kilo, Asier Etxar. Prest, Borja. Asier kilo gehi eskatzen ditu, 90 kilo, Borjarentzat. Prest, Asier. Borja kilo gehi eskatzen ditu, 95 kilo, Paulorentzat. Paulo kilo gehi eskatu ditu, 97 Asier Gallegorentzat. Asier Gallego, 100. Bueno, quiero hacer. 95 kilo, Andrés Rubiño Central. Laurogeita hamazazpi kilo, Andrés Central. Prest, Asier. Altxaldi hona. 10 kilo Asier Gallegorentzat. Prest, Andrés. Altxaldi hona. Elda bat. Andrés Etxar. Prest, Pablo. Alcaldiano. Eunda Baskino, Pablo Arenza. Prest, Borja.
Artxaldi hona. 105 kilo Borjarentzat. Prest, Ander. Anderrek eskatu du, prest, Asier. Artxaldi hona. 110 kilo Asierrentzat, prest, Pablo. Artxaldi hona. 110 kilo Pablorentzat, prest, Borja. Artxaldi hona. 110 kilo Borjarentzat, prest, Ander. Artxaldi hona. 115 kilo Anderrentzat, prest, Asier. Anderrek eskatzen du, beraz, 115 Asierrentzat, prest, Paula. Artxaldi hona. 115 kilo Pablorentzat, prest, Borja.
115 kilo, Borjarentzat, prest Ander Garate. Altzadio, 120 kilo, Anderrentzat, prest Imanol. Eunda hogei. Eunda hogei kilo, Anderrentzat. Altzadio, 125 kilo, Imanolentzat, prest Ander. 5 altxaldi geratzen dira nesken altxatzarekin hasteko. Altzadio, 125 kilo, Anderrentzat. Eta 25 kilo, Anderrentzat. Altxaldi baino baino. Eta 25 kilo, Irolari Begarentzat, 2 minutu izango dut.
hiru altxaldi geratzen dira despen saiarekin jarraitzen. Oraingo bai, altxaldi hona. 132. Ehunda hogeita hamabi kilo dugan alestan. Altxaldi baliogabea. Ehunda hogeita hamabi kilo, zirolari beraretzat. 2 minutu izango dira. Ehunda hogeita hamabost. Kilo gehiago eskatu ditu, ehunda hogeita hamabost. Ehunda hogeita hamabost kilo, Ibailorentzat, prest duzue. Altxaldi baliogabea. Laguntzaileak mesedez, barra aldatuko dugu. Eta hogeita marko eskema.
Hogeita hamar. Hogeita hamar kilo Usuerentzat. Usuek kilo gehi eskatu ditu, hogeita hamairu kilo, Mirarik kilo gehi eskatzen ditu, hogeita hamabost kilo Mirarirentzat. Horra zata horilla. Gendu horilla. Cuando vemos aire, hay que saltar. Ahora con velocidad. Bien, ahí, quieta, hasta ahí. Hogeita hamazazpi kilo Usuerentzat. Altzatiana. Hogeita hemezortzi kilo. Mirarirentzat. Altzatiana. 40 kilo. Mirarirentzat 2 minutu izango ditu. Berrogei kilo Mirarirentzat.
Antzaldi honen. Berrogeita bat kilo Usuerentzat. Antzaldi balio gabea. Berrogeita bat, kirolari Ugerarentzat. Berrogeita bi kilo. Hirurogeita hiru kilo. Hirurogeita hiru. Antzaldi hirurogeita sei. Hirurogeita sei kilo Alderentzat. Hirurogeita sei kilo Alderentzat.
Altxaldi hona. 79. 79 kilo, kirolari zelaretzat, 2 minutu izango dute. Borda Safari, mesedez. Altxaldia errepikatuko dugu. Bordaza faltaza. Hirurogeita behatzi. Borda Safari. Hirurogeita behatzi. Hirurogeita behatzi, Anerentzat. Altxaldi baliogarria. Eunda bost.
105 kilo. Txanda hau amaitu eta 2 minutu ondoren egingo dugu 105 kilo. Hiru altxaldi geratzen dira txanda amaitzeko eta 2 minutu ondoren hasiko gara hirugarrengo txandarekin. Venga, va, Garoa. ¡Fuerte! ¡Vamos! Venga, bederatzi. Eunda bederatzi, kirolari berarentzat 2 minutu. Fuerte la cargada, ¿eh? Va. ¡Va! ¡Fuerte, va! ¡Vamos! Eunda amabi. Bir minutu.
Minutu bat. Venga, va. ¡Fuerte! Txauri, gara. Honekin, bigarreko txanda amaitu dugu. Minutu gutxi barru, hasiko gara, hirugarreko txandarekin. No prest gaudenean. 5 minutu.
Hirugarrengo txandarekin hasiko gara, 70 kilo, Daneretzat. Hirurogeita hamar kilo, Daneretzat. Altxaldiana, 70 kilo, Imanoretzat, 3 gaizki. Hirurogeita hamabost kilo, Daneretzat, Prest Imanol. Altxaldiana, 77. Hirurogeita hamazazpi kilo. Imanoretzat, 3 gaizki. Larogei kilo, gaizkirentzat. Prest, Daneretzat. Altxaldiona.
80 kilo danerentzat. Altxalde hona. 82 Manuel. Auditikan txikura kanpoan. Prest, John Horra Rodríguez. zer biterdidek, orduan biterdikoa kanpoan bajartzi bakar, porque no cambia el peso, no disminuye el peso, es igual. Yo creo que sí. Altxalde hona. 85. Laurogeita bost kilo, John Rodríguez entzat. Prest, zaizki. Altxalde hona. 86 kilo, zaizki entzat. Prest, Ekai. Altxalde hona. 80 kilo, 80 kilo, ekairentzat. Prest, John. Altxalde hona. Laurogeita hamar kilo, John Rodríguez entzat.
Suerte, Bueno, hasta la próxima y muchas gracias. Laro eta markilo, eskireza. Preste kai. Laro eta 15 kilo ekairentzat. Presion. Lurra. Laro eta 15 kilo jonentzat. Preste kai. Perfecto. Un kilo. Vite prima lui. Un kilo ekairentzat. Una 2 kilo. Amamos te cosas. Amamos te pueda topia.
Hiru altxaldi geratzen dira, 5 minutuko hutsunea, atsedenaldia eta gero kargatza sartzea. 105 kilo Ekin Lizasorentzat. Altxaldi balio gabea. 105 kilo kirolari berarentzat 2 minutu ditu. Minutu bat. Eta, 110 kilo.
80 kilo danerentzat. Altxadiona. 80 kilo Imanolentzat. Altxadiona. 85 kilo. Laurogeita hamabost kilo danerentzat. Altxadi balio gabea. 85 kilo Imanolentzat. Altxadiona. 100 kilo, barkatu, 85 kilo danerentzat.
Altxaldi hona. 100 kilo. Kilo, hermano, jaizki Mendizabaletzat. Prest, ekain. Altxaldi hona. 100 kilo ekainetzat. Lurra. Altxaldi hona. 100 kilo Imanoletzat. Prest, ekain. Altxaldi hona. 105 kilo ekainetzat. Lurra. Altxaldi hona. 106 kilo jaizkirentzat. Prest, Jon Rodríguez.
110 kilo, Jon Rodríguez entzat. Prest, ekain. Jaki hori. 110 kilo, ekain entzat. Prest, jaizki. Una kilo, jaizki entzat. Una hamazazpi kilo. Una hamazazpi kilo, Jon entzat. Prest, jaizki.
122 kilo Jonentzat. Presteki. Altzari baliagabea. 130. Nahiko ezi, gargatuko hori da. Hogeita hamar Tekirentzat. Eunda hogeita hamabost, Tekirentzat, 2 minutu izango ditu.
140 kilo, ekinetzat, 2 minutu. Minutu bat. Alertu gaurko saioa, eskerrik asko guztioi, mesedez, erabilitako barrak eta pesak, zeuden tokian utzi. Argazki bat egingo dugu, joan aurretik.